Kakunhun jinglehkai jong Mynken Christian Hr School. Kabla syajid banik yakun haka Indo-French football tournament kabanlong ha Paris, France kala ha ban pensanget no ashwa shipor. Kat kum kejingtip bela yo na kinong ilam jong kenika kunhun la pentip ba kejing pensanget jong ki kalong namar kinong penyat kimpat la ban pendep ya kejing.com kentup ya ki visa bat ki jaka kilan met. La pentip ba ya kejing kun la pentikana ban pelong no ha penai Kyllalyngkot ajar pesan bat ya katarik on sa pentip kam hadin. Kuman simpen kemau ke Mynken Christian Hr School ke Belalong ke Baar haka under 17 Subrotokop ke Belalong ha Delhi. Bat ke TG English School na Manipur ke Diki Artillery School ke Belashakhot haka Subroto Mukherjee Sports Education Society benyakun ha kini ke Indo-French football tournament. Was a brilliant goal by jinglehkai.